Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo. Idinaamuan na nga agkalay Santa Vanessa ken Gary. Imanugot mat dayto ing agbalin a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan. Tapno madadaal ti kasar. Ngam addamat dagos insukat dakan kuana. Kalpasan ti kalaysa, nag-honeymoon dagiti agasawa iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti honeymoon, inawagan ni Malo ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ang mat-mat-matan, nakmat-natan. Umay ka taginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa ingiguyod ka. Tapnadanggayan na nga uminom. Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka din nagbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbaligi ti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diyak kami maawagan. Apay ngay, napanandangay nga ta. Madandanagan ako. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reporton iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, wad gayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kaduang ka dita ni Gary. Saan, mate? Naggindan kami iti arimuan iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y naging kaita. Imbaga na pa'y ang masapa asumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off sa mo ti cellphone na. Itay pa'y namin adyak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayam. Kain kaopisinaan ni. Sige man nga rod, Ninong. Tsak amo ti contact numbers na di kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Hindi malutian mo kay mawag itay kan kwa na. Sakta nagawid. At dalakit di iti ayan ni Malo. Anda ready, bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umaya sa bali dito yung apartment ko. Sino nga di tagtok-tok-tok? Bayam mo muna. Saan mata nakatrangka? Saan ka diya nakatrangka? Nga, makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam dahi ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan dahi tayo tsura yo. Agbado kan. Tabir-biro ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawin ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdanda na ganti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Yung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Kansa dino ti nagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan itigas ito yung oras. Rabin. No siya, nalpasa kon. Ala, umunag kayo, tayo nakmatan. Agyaman ak ninong.
Ala, umay kan gari, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga, anya ti kayat mo asawang. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawang. Itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis, adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kang malay. Maasyanak pa'y kindi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Barang ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa. Apay anaramid mo ti kasjay ti asawam. Amok nga da sa bali ang marekriknam ka ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan napagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mo nga darantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lagat mangidanon. Kaya't mo asawan. Pagrig po ng idad ba? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidan. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi ta ti kunam. Angem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana kaya makaumay dita apartment ita eh. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video ti naramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko na? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyang. Numapukaw ka itibiyang ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mitay iti telepono? Ni man Carmen? Kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmaymay sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ija mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen. Akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkamali day ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawyan na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay doa magbagna? Daggari kan Malo. Mapanda iti may sa restaurant. Dayjay aners ti umuna apapanan ni sir? Sakbay nga agawaid? Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong aming tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan itilugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo ka de, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sabali ang negosyo. Inakkitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Angam, agpaspasyar asabali ti kadwana? Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi na kinuray. Amangan ka nung amin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agad di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, tadi na ka nauray, sir. Adda lang amin napanag. Importante ka di tinapanam, sir. Wan, importante. Mas importante ngam ni Ma'am Vanessa, sir. Ne, apay akasta ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige,
Panawan kan dito, sir. Apay di inuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti buyer? Namawan ka. Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda nga min importante anapanak. Mas importante gayam kan kanin Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masiguradok anabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat ngarod nangan. Ngam siyak, mabisinak anagas asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban. Kaduam ka di anapan iti napanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayo kani Ma'am Malaw anapan iti restaurant. Inakmutan iti kusina. Taagsango kami kani Ma'am Vanessa amangan. Impang, may ka dito apartment, lover boy. Oray sa anak nga ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, tada ibagak. Importante ka di day tanga ibagam. Kunak magmalam ka dito eh. Nakita nata ni Vanessa ang nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka di? Saan? Ngayon madlaw ko ang nasaktan. Makarit na kadimat iti sakit, akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang, no pa'y kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dati naramid mo. Imbag ta di na kainapat ti asawan. Nagkuyog kami lang kini Malo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka di makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi paylada mo. Addan pa nagayat ko kini Malo. Sana na yung kalintigan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nan. Di mo nitulo ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklatan ni Malo. Nga uray addan asawak. Kasta nagiti makuna kabit. Uray amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Ba nagasan arumbang. Jakmat kayat nga igbatan ni Malo, Ninong. Ang imusan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngakpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksak ta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Isu ti manglukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag, numaalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie, iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di yung liwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan anaoray ni Vanessa ni Gary. Isuan napandak ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken Malo, nagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy.
Gaputa kanayo nan amaladaw ni Gary iti panagawid na imbaon ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa kasaan ka nagpadlaw. Masaksakitan ak launa yan iti mapaspasamak. Talaga na sakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam tumano, intundumtang ti panawan. Di mo pa'y lapagtalawon da yaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumtang to ti panawan amapunwanak manang. Ay, nasingpot ka unay, ma'am. Ay, no siyak laong ti kasta, pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawag mat no siyak. Manang. Ay, anya itahin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya, tila matangtangab na. Ay, Mariribu ka nak manang. Gamjak kayat ti makiapa. Saan mo't apan nakiapa? No di ka karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanan. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapan pa iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, eh. Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribu ka nak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukon da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni Malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ang ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumteng to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumteng to da ita, manong. Nay, ma'am, nay, apay nga agduldol o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti marikrik-nak. Kanayo nakpay na aglalado. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kunda ito'y kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad saaran, ma'am. Ay gamapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo, siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Malang, umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunag. Saan nakakadiadilaw ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang nagunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-singiren iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. No kuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarikatan akon, Andrea. Ibagam ka dagiti ubeng, tao may daamin ditoy.
Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumatan ti aginana. Kat kidawak at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta isak? Adadang agladingit ak no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan ka nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Tag-green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya taramida na ijay. Diyan ka mo, agsangsangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, tasaan ka mat amapan. Sa nakaskarina, sa anak mat a green card holder. Imbag ni Vanessa, ta green card holder. Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, di tama tinamuak. Numapan ijay, kukuha ta amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka din nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapul nga road akanayon ka nga agan anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat na kita ni Gary. Sana bali, tagdan tumot ng anak ko. Bayam ka dilatan, isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao, asaan ang mga yat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumatlaon ti magungguna. Manong, itulod na kon iti airport. Nagbit mo't nga yung pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramig ko. Nabiit, ta green card holder. Diferensyalata, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigodan anak na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti ag-apply nga ag-abroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y an-approban? Nalabas mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. Uwan, Ninong. Kimaro ka no ti kasasaad ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamat ang kasta ti panagsaom. Nang runa, no dengdeng din ti asawam. Kanya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka niya dumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo ka ni Malo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpat ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Saan ang maaramid ni Vanessa na ita? Binukudan na amin a kinasingpat. Saan ka nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid aki jay. Katawan mo ti jay ti asawak.
Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa ting kalaysam. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakat kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsakak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpat kan. Wan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakadi, tinangarakop kanya, Vanessa. Wan, Papa. Anya ka diti marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsak anak, taymay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, Papa. Saan ko ang mabali na paayon tikin daw mo nga umayak dito'y? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, Papa? Agruamda, no di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni Sir, Ma'am? Nalpasan anak remain, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni Sir, Ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, Ma'am? Saan ka no paya ka dagitoy, manang? Iyawin tulat ta kanon ni Mama dita Pilipinas. Kasta ka de. Makipagladingit ak itinapasamak, Ma'am. Agyaman ako, unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, Ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masurpresa kayong tulatan. Apay anagladaw kasi mangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray dito'y. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day jay aninong yukin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuran! Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka, kunam ka di amasirib ka? Ay na, agtep-tep pa laklang mano. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, Ma'am. Nakaawag ka, Mat. Nasama ka di asumang-sangpot ni Gary dita mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, Ma'am? Anya. Pag-ibagaman nga ron ka ni Manong Eddie, tamapan na si Iman, no iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, Ma'am. Ibagam talaan naman ang iti video, ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, Ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang, apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, Ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dituri drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Itapapagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan, maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Matungpal amin nga imbaga, ma'am. Saan ka ding adan na video na, ma'am? Adan, nung kurang dayjay. Sige manang, aramid at tium nung agdang, apaman ang makasangpultak. Bye. Bye, ma'am. Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanin alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na ide. Nga aramatan na iti Masakbayan, ti ebidensya ana video. Nasaya at mo, tanakariing ni ma'am iti pan nakailibay na. Apay ana ilibay ako nam. Kasla na ilibay, tasaan nga gunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga ron ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Tawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, kanday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangputak iti Pilipinas. Aramidak ton ti rumbang. Rumbang laag. Sana bale, taad damat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't putag si ko. Tapno adda pa kakitaan nga aging inayat na. Nabayagan na kaya't kumantimadaan iti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jak gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon iti. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo tan adinamag ti resulta na. Ta si kamat ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin na video. Adda, naginnagat da iti ruangan, sakbay nga imunag da. Insen mo ka di kan di ma'am dayta. Wan masurunak mat kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti dayjay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga tanapanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Vanessa inton sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpag. Magagara nakpaikit din a sumangpet ko man ni Ma'am Vanessa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Ina ko na di opisina. O sige, sa paam ti sumangpet ha. Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Ina kon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat di nakpanawan ni Gary. Pagparangak nga ta ang masikuga. Dahita nga tati kasayaatan ng aramida. Masapul ang makapanunutak iti wagas. Tapno di nakisina ni Gary. Sigamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasayaat mo't ninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka di dayjay. Amok nga mong ada relasyon dagari kan malo. Saan ka di?
Maawatan ka man kati, no apay asaan mo nga imbaga kanya, Ninong. Lading itak ha. Kanayon matabagbagak nga hindi nakmat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, Ninong. Ay, nigari tayo ang tikambali. Agyaman na, tauray kaskasano. Siyak ti ayunam, saan ang igari? Agsipod tamok adakas teraramidan na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas. Mabayagan ako nga nuurayak pa'y dayta, mama. Kasanon tinigosyok ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyarmot kit di dagiti dinatukak. May mayat matlaang na daak ijay. Wan matkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am. Nakaawag ka mat. Umay naksabatan ijay airport inton bigat, Manong. Alas 10 adumano dito airport ti aeroplano apag lugana. Nay, sumangpot ka mat gaya, man. Wan, Manong. Gamkid daw wag asaan yung ngay bagbagay ti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat ti matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo? Agyaman ak, Manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga ramidan daytoy? Ngamkas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy, tapno awan ti pagtuladan dagiti daduma. Husto ni Papang. No saan nga ikan iti leksyon ti kasjay a tao, saan ama didigra. Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, mama. Time pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam iti gayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid da. Ipakitam ti addaken ka a video. Saan danton ang makapaglibak? Kaslaak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim muna kasimbangpat dito airport ng sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alaam nga rodan dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amumatan ti kasasaad ko. Well, maawata, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbaetan mi. Ay, at dapay kid di atap ko. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng maw. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dagiti bagahen. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Ha? Anya ti kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, ni mandakalata iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan daytan. Kastamot lang tar aramidan. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadundunan. Nagganas ba't namin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man kan saan. Tano naglabsin ka, agpada nga adda katukad na adusa. Ne, si kabot gayam. Kanya ka diti maipaimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawak kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment.
Naramit ti asawam kan kadayta. Juan, kanasaktanak itinadamag ko at ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumayin sugat na ka, pati nakaayatan mo kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y mat nga ron ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyamanak manangkan ka. Awan na yaman na. Pagradbagan mi na ito eh. Kaya sabay ko tamadanon mi ita itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Kakadwa, pusasan nyo ita. Anya ti kaya't asawan da ito eh. Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa. Sumurot kayo di presento. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas na aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayam ko. Ijekat no presento ng agpalawag. Ano na iti video ng ebidensya. Sa adlaga may maysa. Anya da ito eh. Mapusasan ta may pan iti presento. Kababain! Hello? Anya ka diti resulta ti amin. Ada na rin di presento. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyaman na. Umayak nga ron dita presinto inton bigat. Takita at dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. At tapay, dagiti ladawan anaalam iti apartment. Agyamanak manan. Dakkel da ito ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyamanak kada kayo. Iti kasjay akinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simang patgayaman. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti polis amasikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Ha? Saan mo aputot dayjay? Amangan nun naala na iti Amerika. Sakbay na pa ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadaatap ni Bakit Carmen amasikog. Oh, sayang. Anya ti sayang? Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayaman. At danton anak ta. Anak ko lang, tawan serbim nga asawa. Kat si kamat ababay, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko mo, Vanessa. Pangasim, di naktipabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo ang maliklikan ti dusan? Anya? Kat si kamot lalaki. Tapno na an-anayan ti ragsak yu adwa. Urayan, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo anapauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfin. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.